ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakrdob ying jongpi Executive member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba pet yakataran building uba tebor lang patau hakasni balang Jongka arpu lai terik unai leber arajar arpu ula ong beki jingkeno Jongka seng henyotrep National Youth Front East Khasi Hills District Union halor ka jingshna yaka shlem tenrai lane ke Traditional and Cultural Center hajingking kalong ka bamshong nia hai rueng Hakajing keren bat kilat pathai kubor ba tebor lang patau ula pensyai ba kajing sateng jong ka kam hadu menta kadai na kadaw ba kayeng bishar Meghalaya High Court kalapha pensange ya kane kajing shna namar ba kadon hajan kapung yam kabala ban penjabo ya ka Susu ula ongru baka council kalada ban IT ru ya baro ki kot kislah ka jubab RTI balapan da kaseng HNYF Henry kalongpat ka balingo baka seng kala syukeno krem da pensyong dong rimbha ya ka ka bala jubab ha ka RTI ba ya ka ka bakilap ha ka jinglai jurip dangshen Squad pecah dia hari ini bekerja kentok jadi nangalam muka HNIF kalau ba ki lapan RTI nak kalian ke office kalau iki cimpan ke jongki kat kum ba ki kipan kalau don jing ong ba ikamla ban ki sebab bebiang rengan situ ipi nak copy ngila ngila attach lang ki annexation kat ke bakipan ki nak kalian jongka discomsen Situ ipi ke jingtu ba ka discouncil ka play ketika long ka snai ketika cakap po cikin kalong ka Traditional and Cultural Center ka sulong ba hadian ba ka discouncil ka penong hakipor beletnya iaitu ka Manilit Festival hadian kalong ka festival ka bacok ka discouncil hak tu ka por au arjar katnyo kaladan ka ciperkat ba ka bendon na ko ke cakap ka bakarpan pan ailat yakini ki breg beran ka sap Habide bat kumno kinyo ka platform ka cakap kinyo penpak sa platform ke jongki habide ba traditional and cultural activities ka ba ni nakanya council ni kan jing anu kita ka ka this council tu ko por ka pet yang tiga cakap ba ka sedang bangsna ni ba ka jing sna juga ni kam ka sedang madu sunam arjar kat nyo ka tender bagi khot karena ka short notice tender ba khot ka this council Hawar kat nyo ka isi ke berim bat la isu ko dar harus marja kapla ba menta klastan bentai ter ya ketika cekak ke badan nanti baka kabang suka benong ni por ki pajba ban sutu baka ketika cekak berhenti ke de jongka diskonsel ketika cekak ke jongka diskonsel kepala dan aslam ha ketika diskonsel kayo penan kam ketika cekak na ka benta bentai ke Traditional and Cultural Retreat Center kepada po cikin kalau Piga habade pat ketukencing kentok habade kesorok kesuka menong ikpat ba ne kepor ba ketu kajing penwandur kesorok ti kalong ba hadian mangilayo ya ka NC na ka PWD maka de kesorok aslam ba larim ba dan kalian jong ka discouncil nomor ba kasien ba katei ketu kejekas ke cikin kalong ta ka lenti sikin ke benbiang te ta kada how snam tu senam hi ki arjar ka kena kila isu ya ko orang ko bedi penbahai tu kesurok mar ka kesurok aslam nuru ko por pareng te kala jot rathai ba tadian ba ki nakadis konsep ki pet pat omtang ba kadi ta kesurok bahapan le kesurok ke bomut ban le andre ndalapet bahapan kajing kajing tua kini kenro ki per tu ka pelong diskonsel ba kan hapan pet shwa ban chna ik side drain Nanti kapan sina soai ki hum pipe culvert ki underlying side drain bat ke guard wall ka ba nak tu pisah ba like ko lamang namar ni sutu ba ka don kam swa le kita namar labun ki ceka ter sustain maka adi ki ceka berem bala sudah kam nomono ni hapan le soai ki ni ki don kam te kam dei nak ta surok ka ba ka sang HNIF ka ong ka dei swan kong ba ka citu ka dei ta surok ka hadian manglapet pa ka don kam sina soai ki don kam dengan terai ki mengelam juga sengki klempet yang cakap ki klempet bah ring ila de bagi information seki kai ki bangila teh tu ka lai kurun ka retaining wall pinepet lenter ki don ki guard wall ki bangila sina ki hum pipe culvert bah ki bangila sina ban penretain yang tu surok kana bukan tua yang ketika cakap ki online side drain
bat ka gat wal ka bangi le ngathrai tu ka por ki klemi I kata ring la don kam ban wat tip ha bidi ba kata ba ka don kum kata bat kala don ka jing ong ba nakaliang jong ka seng ba kale tu singi baki ong ba mdon bre tu ka chikan chu tu ipi ba nakaliang jong ka high court ning ba ka pollution board ma sipor kila sange suai kam jungi tu nakada bukan kecil tu ku bede bang cinte ba hajan rum ka ba apa ke pi ka jingtre tu ka kamsuki kindat hadian bagawan sa covid house na marjar arpau kala pensuki ya ka kam ke jungi tu por bam sha su ki ni ki construction activities ka ba penlong ngi ba min ki hapan sange sipor kam ba hadian tu bagawan sa kini kecing order napok ka pollution board tak direction nak high court ba pimbit su ban tei kat bampat penbiang penbit banyak keren nak beri kicing tei balong hajan joko wa umyam te takada menta kadang don su kicing pensange takada pinum la ban I ki beri berontu nomor ba ngap pensange sport kicing pensange jungi ka mau la pensange permanen kadai tak kicing pensange sport nak benta banyak keren pollution board menglada ikendu bat ki banyak pet nak benta haganor kom mengila ban penwandur ba kanum kata ya kam ya tu yam ke badan itu bahkan memla ban penwit yangi kata kata ke kong sando abangi ada dia apa dia berkata kencing ong tuki kata ka kat arkur ma laikur ka ada ya aku ke bangla ada batai management untuk surok on piskan untuk surok yang bangla sinai gitu ki bentar berper bat ya ka wepat ke ba ketuka nyukur sanpolak pat ke sulong ba kadang dia tak running bill ke final bill 4 dep nomor 4 dep kicing tei bro tu nomor sekawai dah sange kicing tei ngidak su a su tang ke mobilization bill bak running bill ke belayat lara dei bakamuan ke ni ka covid dah mus na marjar for we na trai kam kala nang ya su bat lara dei kicing pensange na ka pollution board through ka high court na trai ka kam jungi kelaya semat yam ta support ke ni ka kam kala sange bahdin tu kata ngin sa la man pendap ya ke beri pendap ya kini ka mobilization bill tekila anu usung marca kapra por stang kong ne ka kam mah tu por kam pawan tu kam hadu arja khat kanda ki la nang ya ko bill ma kicing tei ki la nang ya ki activities ki la nang ya hang tu ndrei hadin tu katu kam don su kata bangi pelaj ka bill kidan armut ki kontraktor ki bangla alat kam the we di ka Radika Enterprise ka baar pa ki Elindo ka bangi la an ta ki kam pide yang tu po ka traditional and cultural center. Semua banong ba kecik ong juga seng ba di khar ni khasi ni ni thi phi ke discouncil ke jaka ke bangi mangkarpang bangi pet taka jabru jung itu Radika Enterprise ke dei jung khasi ke bangi nama ke discouncil ke dei bobi su ai kam bom yu kelajak bom ka dan betah ke ni kam balance na kanyuk ru sanpola ka balance ka balance menta ka dei sa siklun ruplai lak bat ka pisa ka bala ais kontraktor ka desan kru papunyo la ya ka bak kam kala nang ya play yang tu kala ya bun ki kam ki tei cintei ku per ka pon ta ka seng halor ka cing ka tho ka seng ka long ba pila pa ni cing penchan ni lin ba ka arti na ka leng jungi ni la ailut ki kot slag de chipi ki next session ba per ni la ai ten rei bun chu kon tho ke bam la long ke si banong ka weru bang sngo banong ni ka por bakat ka seng HNIF kan no ba haki isi ke bangi syong mangi syekran betak bisa kata di bakla mo haba kidi nong ngelam sang balang kidi besutu ba kikran ni kanong ke jingkran kan tip nomor ni kham syong isi bangi syekran tak bisa bat ngam tip mono badan lang na ke HNF di badan pok isi ke jungi bagi betip ba ndangi syong isi ni kran tak bisa kata kata ke we ke ba nga kham pau nya ke susi na yang jungi kabar ba kalong ban kontro ba ba ke bisa ni pedan kam bakla ban nantak election kalau ke bapak lah ngatarai kanum dan kum kata kan cing tu badan muta bat ngako ban tip kan saya foto kayo cing tip nang no bagi dan kum kata kan cing ong bangi peran kam bakla ni bisa nak tak election jumno kalau ke basusi ban kontrol ya ke bam tip mar ya ke ba keseng kalapan ngila adut bro bat ki paper ngila dapen biang lut nang sedong ke ba nak leng juga keseng ki lam pet bat tangga we sulong ba habide wat surok bala kentho bhale ketule ngatrai nak liang keseng klempet yiti side drain side wall ki culvert ki bangila trai ma tela ngatrai pinalit pet pinsi i di siang to ya ka ba keseng ga di ban pet shwai kata ban wat ba jitip shwa ba kan de sei tu jaka ban sukuno ba tak surok ta kamlong